Isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Sitefano, wa muntu wuzuye ukwemera na Roho mutagatifu, uko Imana yakamusenderejemo ubutoneshwe n'ububasha, yakoraga ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye muri rubanda. Ariko abantu bo mu isengero ryitwa iry'ababohowe, hamwe n'Abanyasireni n'Abanyaregizandiriya n'abantu bo muri Sirisiya n'abo muri Aziya, batangira kujya impaka na Sitefano. Nyamara ntibashoboraga guhangara ubuhanga bwe kimwe na Roho mutagatifu wamuvugiragamo, bituma bagurira abantu ngo bavuge bati, twamwumvise avuga amagambo atuka Musa n'Imana. Nuko bahuruza rubanda hamwe n'abakuru b'umuryango n'abigisha amategeko, baraza bamugwa gitumo, baramufata, bamujyana mu nama nkuru. Niko kuzana abashinja b'inyoma, baravuga bati, uyu muntu ntahwema kuvuga amagambo asebya ahantu hatagatifu kimwe n'amategeko. Tunamwumva avuga ko uwo Yezu w'i Nazareti azasenya aha hantu hatagatifu, akanahindura amategeko twahawe na Musa. Abari mu nama nkuru bose baramwitegerezaga, maze babona mu ruhanga rwe hasa n'aho umumarayika. Iryo ni ijambo ry'Imana.